watindara musisi witu wakilungukila ibata nacho cha Kithio cha Mukamba na kuiye pani potuka kusomethia kutanithia na kueta sindu ila siethiawa siambaye ya Mukamba nikanukethia ni wasoma ni watana na ni wendewa umuthi nienda tunenanisi sindu ila imwe tuikia siethiwa siendea na andu matambua kana ni siaguo na ni ukethia peundu ukilesia wewa ukasia enyewe kwana na nondu ni igwite no ngina no nekena kwana na nondu ngwigwa no ngina kena kiende kwana nondu ngwigwa no ngina kiende ko withia pe maundu maende ya maundu masio nisi pesi ndu imonseo pesi ndu ingi tukita hakwikia ingi ndise kana ni siethia wa lakini nisi ona na yueta nwitha we relate na kwasia kwa kweli kindu kitu nikiapenia for example yutuendete kuikui nuwa mundu atangwa imata ukegwa ko akatangwa imata akasia ai pana atangwa kwacha munthi no nienama na mundu ucio itinda muthema muimesiliti ethande uiwe yani na ethande ukwata mbesa esiliti na message sauma ba na message sauma ba na ni chagu nyono na ni kiapenia ukethia ona watinda wiwite utangiwe kwacha kana watinda utangitwe ni nama no yesa yo no wa nama onetha wathoka na magazi lingi yana ona matuko ni no niange motho wakazi lingi 40 ko withia no waya nama ko wila watangwa imata wewe watangwa imata mautangana winda imaanisha nuto na uyanama kana nu uyanama muthe nosu pe kingi withia William numba ukona William numba ukona pe tubwambule tuko thete kuka ukona ka ubwambule kathete olwalwe wako kakathea kakoko kukimela itha imaanisha mtu na kwitha na aini nime ukutembelea musi kwaku muthenosu ukethia enyewe na wasisia na wekala muthena wetelete withia wisa ono mundu tio waku waendie wayi na tio ndoka wisisi withia ya ai wili umusi niona mundu utese ni woka na oka kwete ende tonseo na kwete maundu masio ko withia ila wona kabwambuliko kakoka kavete akoka kaukima nuto na ukwata aini muthimani usuwa munthi pe kingiti kita achoyo ukethia yeto yitindie yekangitu yeto yekangu ukatinda yekangitu ukethia wigwa ni ona wasisia nthini wigwa ni tawina kibuti yetho lakini kihibo lakini uwe yeto yekangito itha haimaanisha nuto naona kindu kiniu nuto naona kindu serious muno maishani na withia hapi andu angi withia mundu ucio akwatiwe ni kuthilia kwaku eigwa kukwatiwe ichoyo kukuti kuumu na eigwa kuithilianga isu ntha haimaanisha nuto na utembea na nuto na utembea kabano ya muno ko mundu nutembea ange withia mundu nukunewa eigwa inewa imiluku winewa imiluku kethia wigwa muluku waku yekangu iluku yuke wi osegwa mundu wako ai we umundi konda atinda nai itindie iluku yakwa yetitie cha mundu yetitie nzobi kwa makunda nzobi ukethia iluku yu atinda yetitie na yetie nzobi na kuituka ni wako mana mundu na nunde na kindu amuthoya nzobi peangi withia mundu usu yatinda yetitie iluku yake yatinda yetitie nitaji unea eigwa yetia ukethia mundu usu nake ethanda nusanzo bi maybe no to na unywa soda no to na unywa kindu onetha bindo to na chei no to na mama akamuthowe o chei na makaiongewa na pe ungi sangi wi newa na kwetina ukethia we isu ya wa musuvyo wengalalu uthea witu ko uambia kwatangwa kuigwa winewa no isuvyo musuvili onge utekweleka no naithia pe undu utona kuape ni mwene kwaku nuto nainda uitwa ithia ngali ute na license sainge withia mundu etindia itie ende ni gwandi newa imbesa isi umapa anye soso akwa ambiye wewe wamewa muno sana kuko kula kukwatanga mbesa chaniki na chaki mundu waikwatanga inamu bai bo kwatangia inamu wewe ba utindi unetwe na nuthambie we mutheu na wewe bado baine sine soso ambiye likasi yakwo ko kungusuni no ipangulira kungusuni no yasia etha imbesa ciokite icioke nayo nyenengi apakwa ila nengwa na mewa ni mbesa nini thanisi either nindo maukwata mbesa ciako nitaite mundu kana either nindo na kwithiwa ndiite wawe muthenosu ninga thukume ngwate mbesa kana pe mbesa ciakwa cipa yani pe mbesa uto no kwata mbesa
lakini ti cia unewa nye cia kwa cia mea ni nambi ya kwilumbania either ndo naiti wa chathi ngatwike MC either ndo naiti wa kwiti wa chathi ninga shoot video either ndo naitwa bandu ninga nene na ciana kana nganene na ndu either ndo naitwa bandu ngaumiotao yani sindu ukethia ningugwa cia mbio ne ngomana nye nambi ya kwilumbania thangwa ye ntheu ngacia nibu mundu ni ndo naumala either muthenya ucio ati kana ucio ungi ukite kou ona nini ciangi ma cia meigwa maine wembe sila wona cia mea pa koko cia mea muno mbesa icio ikia ngusune pe angi mamea wa imoko ku ukethia mundu ni gwo tatigo mewa ku utatigo mewa ku kisaiwe kulie ndi susu akwa ngula cia ni igwa ndi mewa ku moko kobe mundu ndo no kethia akambathima uci ila wa mewa ikoko muno wa mewa tena pa hau kitani kicha ukethania saingi no tha uime wokethie mundu au tethie kana mundu akwike ucio ko uko kukwitha ko ime ya mundu witha wisi lakini ikala wetelete nundu maundu macio methanzi yani ila wewe nusi be andu angi makothete nusi andu nini si andu maiki yasi andu mingi ukethia mundu ucio ena believes pe kindu wiki yana ekwe ai negwa kina kiuni ki ku happen ukethia nzuki na yusi nzuki ya associate ya wanoki okay wa nzuki ukanywa kianzuki lakini mundu wewe nzuki yokaja ukome ulonzela bama tukwaku mundu ucio elitokuya nyekwana na nondu nguigwa umundu ndo nyonywa nzobi ndo nonyuki yani tito nonyuki mundu nzuki isu yoko lonzela yambia ndo nonywa okay muzithi ape webato maitha ethani weekend yukite ni bato maitha be mundu na chathi maybe chathi cha kunya kithangona maybe chathi cha ntheo maybe chathi cha ngasia no ibabo wanzobi kana ibaete wenzobi kana kakoma nona munana mwani tuko binda ya sa uikomana ayo tho ya nzobi ko ila nsuki ya kwethiuka wewe no nete kwa andu amasama imenda amesi mundu usuka kwe we umundi ni nyongilite isa ni gwana ndena mbesa hii enyo akilite nanziani na chao nundu nzuki ni munone ye ya muonie mwano ukiolo okunda ni mwinge na nuto na unywa okay na pe maundu angi maende ya ukethia hii tio wa muka kwa chokethia mundu supe mundu wa muka kwacha aka muko kethia asalucha metho igwa matendo salucha ange makita ucio kamaka koma mundu ucio asia metho asungu matendo salucha hii na ningugwa mwe wakwa ni wamukie lakini metho ni mema kusalucha hii thina ni mwao uyithia mundu ucio asia mundi nindo naona maundu mathuku nindo naona mbanga ko metho mai mo salucha membia ndikatate kumala nundu nindo naona mbanga na ndi kumala uyithia mundu ucio ni waikia kana mundi kabone ethe lito iwe yani ai moyu yani uga sa inge wendete ukakulwa kwani kwa muki yako ukwiba nuto mamuka sa ila umete kitandani ukethia ni tosele iwe na uma webengesete na bandu ba umelengalekela uma uyumo liwa wakimokota uyasia muthenosu ni muthena wa naka ndei ni muthena ute na tas na ni mwisi wono itino kwa chota namba uma nuto na kuomea nuto no kwa twa imbanga nuto no kwa twa imathina muthenosu kitha achambia kubashiri na pe angi maikia uyumala kwacha pe mundu to no komania nake mupeani kwaku ukasia nyeta kwa pe mundu gila cia na mukela ni endete uyani na komana nake kwacha muthenosu witha we muthenola musio wakwa pyu mundu bwana usu na komana nake ni madam gila cia na komana nake akangethia wa mukata nesa wacha ndio na ninde wa umala na ngainda kwathime kula uendete ko una nitembeto yithia niigwa ni mwathime yani niigwa niendete pe ungigila cia na muona ni umalite no manga cionka nundu ni se mundu usu na muona kwacha na komana nake na angethia mutheno usu ni tinda nai pe andu ukethia yani ni sindu na ni believes twethia wana cio na nini se ni cia penia nini cio na ku witha na believes nini se pe sindu imo wikia ukaikia wa twaikina kana wa kwa twaikina nyeta kwa ndembete netiki na miwa nikasoni na ni kwacha wa tata umiwa nikasoni kwacha ona nitandia sa ingi ndia safari niendete nimetia cia ngeso thi kwa thea na no ingi kasoni ka kwacha suya ine sauma na eka mi yake maanisha hata itake umbia bwanu kuloendete nikiko kithei uyutho kwa niembe ela na ndeiti yanya na miwa ikasoni niendete ona mubensi na ati ya bubu ngacia muthenosu ndiendete ni uyu komana nake omunthi tikae mano ndu etha nakasiambia kwacha ntiuma nomba nangi masia usi ila twasoma nasoma ti primary peka muti take ta
taketa kakenga ntiata kanta keta taketa ni kayola kamuti waenda ila twaselewa tisila na bumetini tiikatwa na tijiki ngusuni na tijiki wona twaitwa tulithiwa ndwe mwalimu etha wikite kamuti kau mwalimu ucio ogaga tucicio akatuya muisele tuba enda imongoa ithi tuisemba kilasini mwalimu umwe ucio umwe amwa okay nene siethe cia nene siethe mungwate amite kila mundu aumie kila chonde ke ngusuni taumia tula automate twa ngusuni tatiniwe asia kauka emi othuko manundu mwalimu no tuiye tumie kamuti kau na rengi tio beliefs ila twikia waikia kwa jana amuka ngenda ni careful to nokile wa amuka gakina maima ngoko na wendete skulu ama na muthenozu etindo ruto na itho yoselewe either withie ndwikite assignment either pekindu kito maiso kwithia either utinde noise makers na weze pe makai mako thete kuandika noise makers yandu ama monitors ama tuandikia noise makers mundu akaandika noise makers aina ayikia wewe mundu anena ingio yikia times 10 na pesi ndu ingi tuikia ni kwanza nganywa kiusa ila ni bwite yani ngwigwa waone na ndikunda ngoko ya mbene yamba ngo kiuchuchu kithaa kino ndungi ndikinusa kita ukikola na ndikwate masabu gangi mundu ni saombita wese kita ichuma na ciana kuku kita ikithaa kilie ni obebwa ingime komie kwacha ikomie nzo tukumuima eka obebye eka ukua mayo na nengi ni kuiye etha wina beliefs siaku etha wina kindu wisi wikia na niwona hata kiende ya kindu wisi ni ta believe wona ni ta yapenia ndutu andikie ba komendini ndutu tumio tumani munini ndutu andikie ba Facebook tuye ai nyina kwaneka kina ni kwata waiki na nyina kwaneka kina ni kwata wanikina ndikana wise kwithia ni twaendia na kusoma na kumana nguiye ba ni kusoma kumana na kutana pamwe kilungu niki kitu cha Kithio cha Mukamba no cho kilungu choka kila uizise saa ingi wali tu kwata notebook nikana usome na uitana pamwe na itu lilikana kunena na itu Mutongo TV baya Facebook ni Mutongo TV baya Instagram ni Mutongo_TV na baya Twitter ni Mutongo TV KE ndekulwa YouTube ni Mutongo TV official nikana wende na kuilwela na kuatia ibindi ila inge situ lilikana kumbatia ona kwa baya Facebook Instagram YouTube na Twitter ni Ndakitali Munyao kilungu ni Kithio cha Mukamba va Mutongo TV wina kwa Ndakitali Munyao.